مدل رزگاری ام وک باورمند دوی جدل و جان نشان باوری هیوی و حسکرنه خواب بدن کسی نباور. لور ام و گوهرینه که جه نفیسکار نامای پکتینن دبینن. لور ام لسر آگاهداریا ارینی و گوتنین جسارتی جبوان کومان باورمندن. کونگ هشتنه نه د آخوه ام ده بشاششان دا کج آیتا نهان دا دست بیدکن. لبشاششان دا دخوینن. لام جتشت چیتر این لسر و پشتراستینه هزکرینو و بخلاصبونه را مجولن. و هکه ام وها ببیون وصاد دخیه کو جوان را دبیجه. از دزانم کو هون به عیسی مسیح باور دکن. برسکره کو و هی نگهشتیه و نگهشتیه و جبر کو خوده نه حق حتی کو او کار خباتن او اوینا کو لهمبر ناو خا نشان دایه جبیر نکه. هکا پیروزا را خدمت کر و هون جوان را خدمت بکن. دیاره کو دمکه دجیانا باورمندان دا هبو. گاوا کو او جبو آلیکاریا کسین دنجی بون. ام بردوام دکن لی ام دخوازن کو هر یک جوه حتی داویه همان خیرته نشان بده. جبو کو تقزبونا هویه دا کو هون سیست نبن. وی دبشا پینجان دا ده همان گوتنن بری دیک بکار آنیه. دما کوی وکه هیدی تکهشتنه. دنامای پولس دا افاندیه تکدار دکه. اوه کو او لگوری بنده دمشه. اف تبی باوری خوا بکاربون جهویان را لقدار دکن. جبر کو هون بهزر لی ببن تقد کرنه وان این کو بباوری و بافراندیه نشان دستینن. لور بشا انجیل دا ام لسر سه پیوان د پولس دا شاندی بکار آنیه. باوری، هیوی و حسکرن. و اف رنگ دارن کو راستی براست جیانا دا کسایت خودان جوسا نشان دده. پشتی ویا که د ابرانی بشا ششان دا آیتا 19 دا او وان پیوان لسر بهن فرهیه و بن فرهیه دبیجه. او جبو ما وکی لگرکه او گیانیه. اول دده او ددومه. دکاون هندره پرده جبر و یکه ام لورن پشتگیریا هیویه ببینن. چما؟ جبر کو مبس تاوی اوه کو ام باورمندان گاوا کو دکاوه جه پیروز. پشتی کو پرده جسری تا حتی جچاردان دا ام دکارن راستیه بکاون. بر خوده. چما؟ جبر کو هیویا ما هیا و هیویا ما جی ساغیا خدا جی مرایه. ایسا امه نمرن. نجی پرسیب بدن. لیجی تسلیم ببن. جبر کار کره وی ایسا مسیحه. صاروکهانی ام دخوده را مقبول بن. او لجه کو جوسا جبووی وکی پیشمایه که کتبو دومینه. دبا مرتبه ملکسی دا صاروکهانی هر و هره. و او لور او بحثا ملکسادی پشتی ویا که جبشا جودا دا ود بیجه. هیا لور دبیجه گو برده اورشلیمه جپیروزا پیروز ود قطینن. و پیروزان پیروز صاروکاهین را دپیوه بو. و او کت و داره. و او سال تنه جاره که پشتی پاقشبونه پر تسلینکه. دکت و داره دما کو ایسا لسر خاچه گوت کو او قدره وی. پردایا کو او بحثا وی دکن جی سری حتی بنی چاردن. و او جیرا دیاره کو ام نها بسروکاهنی مایا هری مزن ایسا مسیح را دکاون. بخوده را خوا. ورن ام بنرن سر پرسک گرینگ جبو هسکرنه و سپاندنه. چمکی کار باوریه ما. کد هسکرنا ما و سبرا هیویا ما کو د سالاکیین دا یک سه دا تگوتن. جبو شهیده که بهز و هسباندن کو باوریا و فکرا بشه. جپیامن پیامانو دیار دبه کو باوری و هیوی و هسکرن. نماز اف رومانه که دلیلین گهشتن دناو دریدا نه. ام بفکرن کو لور او بباورمندن بتواهی نگهشتی نفیسی. راسته چرچووایا اخافتنه پر زلاله. جه یک
زێداتر ئەو جوان را dibêje wî ra dijwar e ku hûn tek ramanên jiwan ra rave bikin ji ber ku negihîştina lê dîsa jî ew rave dike û ew dest pê dike. Sê tegihandin pêşkêş wan dike: bawerî, hêvî û hezkirin. Gava ku Polos namaya xwe ya yekem ji salekî re nivîsand, di destpêka nameyê de ji bo bawerî û hêvî û hezkirin wan sipa Xudanê me dike. Lê em bala xwe didin tiştên ku wan di beşa yekem a destpêka yekem da ayeta 1 û 2 da ji wan re got. Ew her çar li ser navê wê hemûyan ji bo wî derî wekî laşe Mesîh ji Xwedê re şikar dikin. Em weke komeke bawermendin. Di duayê xwe de em bi bîr tînin karê baweriyê wê bi rewestan tînin bîra xwe. Ev dişebihin gotinên pirtûka namaya ji İbraniyîn re. Karê baweriyê, ket, hezkirin û bênferehiyê ji hêviya tê. Xudanê me Îsa Mesîh li ber Xwedê û bavê me. Lê weke pirsgirêkeke ji bo pirsê me, çawa ew mesela hewcedariya girîng e. Em di ayeta 7 da xwendina xwe berdewam dikin. Heya ku hûn ji bo hemî kesên ku Mekodîs re û Axayî re bawer dikin, boyê mûnakik. Bawermendên din hewcenê ku nîşana gihîştina ji jiyana me de bibînin. Di vê derê de em li dora me binêrin. Her wiha di heman derê de kesên nebawer jî hewcenê ku taybetmendiyên ku jiyana me de cih bibînin. Werin em gotinên Mesîh ên ji şagirtan xwe bibînin bîra xwe ku vê yekê her kes dizane ku hûn şagirtên wî ne. Ger hezkirin ji hevdû re hebe, em prensîpê dubare kin ku dua bikin ku em her gav bijîn. Em wekî bawermend di vê semînsî bû jiyana me de bawerî, hêvî û evînî nîşan bidin. Da ku mirovên li dora me ketibûn wê bibînin. Mezin kesên nebawer.